Voini July ni nga kumsang ni somni paruk pathian ni ani in zavain chibaile vekule Pawl pathumin mizo taxi application khin tum nimin tlaya Mizoram Taxi Association MTA Mizo Two Wheeler Taxi Association ATTA le Aizawl District Auto Rickshaw Owner Association ADA ROA shwai tu te joint meeting chuan Mizo taxi application chu High Court a khin ni se anti joint meeting thu chhuak hi Pawl pathum shwai tu te hian Manipur chewa puanzar le atulanga bo zui ni se ti ani bokani Megam star ten ma anlak na konga har satna lo palani poin mi puita shi thiam turin ngen Mizoram Government Ad Hoc Aided Middle School Teachers Association Megam star executive meeting chuan tun naya sarkarin an chungchang thongai to adanan thira thil fel lo le fel hel tam taka nian shiat wangin resolution an siama man lak na konga hian Mizoram mi puite tan har satna lo palani poin shi thiam turin an ngen Megam star chuan khotlangin amamo na wanga adin mi puiten he na tanga tholom khonle wantlang ram reserve te shalpha khopan lo en kolthin school zirtir tu te point lo mu mal la lo le khotlang mangai na wanga tlom ngai chua anmalam hunda khaman lo en kolthin school te chu kumsang ni pathum khan lam sam aideta hlan kai ni in kumsang ni pariat kum khan ad hoc aided din muna hlan kai le anni a vo inni thlengin sarkara an tho an puite lo le ham thatna ang podong ve phak lo le lukhong mo malpo nei lovin kumsom le paria zet he ad hoc aided din muna hian an la tangar ngarani kumsang ni pathum khan school engamoza chu ad hoc aided din muna hian upgrade an lo ni to a heng school te ro hi chu kumsang ni pariat kum khan provincialize le ngal vek an ni kumsang ni pariata government ad hoc aided middle school a hlan kai school somruk pali zinga tanga te na sang manga sarkari na te nuwa kumsang ni somni pathum kuma provincialize din muna hlan kai tak te kha school somli pariat anni kumsang ni somni pali kum khan heng school somli pariat provincialize din muna hlan kai tak te hi chuan lam enga mosiamin sarkar chuan asut le tamaya dan le rai fel lo te siam that ani nuwa an din mun pa nga ya da chole mai tura shil ni in achang to minister ngei po in school function mumal tak te chu an din mun pa nga ya anom zui le ngal tur thule school signboard le sil zonga government ti kan lo da to po thak dang lam lo tur le manzui le ngal mai turina shil anti kumsang ni somni parokhian provincialize order chu sarkarin ti chuakin ama a sarkarina alo provincialize to ad hoc aided middle school somli pariat zinga pali chauti chu provincialize anni zuya heng school pali zinga school pathum te hi zirlai somria chunglaman ne wanga hlan kai ni in shatani school pakhate ro chu zirlai tlem te nei nima se relaxation clause manga ngai na thiam na ne na hlan kai ni shatani kumsang ne somni pali kuma ad hoc aided din muna da thak le tak middle school somli pariat zinga somli pali ti hi tun din muna an khwa veng mishing za ta tanga te puin sarkarin zirlai nei tura aphut zat za hi sang emema khoni khothumina anin trom high school le higher secondary school te ro no pang somru ka tanga somsari chau nei tura phutan ni le loisi thingtlang kholian lem lo tak job card po za velek nei na khwa zirlai te tan middle school dang han kalna torem chang chuang ho si lo ten ni hloma khotam taka chuan an khwa a middle school kalrual no pang zong an khom vek chungpo a zirlai somthum pel hei thelo te po anom chewani hetiang an ni wangle sarkarina aphut za zirlai za hi engtika ma tlin theidin huna an din lo wangin he te phung hi sarkar chaktak hian ngai twa thale a inang tlanga relaxation clause manga an din mun pa ngai provincialize din huna da letle hian phutani The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2010 waya zirlai te chu an cheni na tanga kilometer thum aya hla a elementary school kal lo tura be sian ni meklaya keini elementary school te din mun niam zo kamin da thale school po khar mai thei din muna din tir chu sha thiam har anti a Mizoram Government Ad Hoc Aided Middle School Association member te hian mani masiala wanga din mun sang jok be sile noran ningot lawan ti a an din mun ni sa lak saka din mun niam le chezo ka da an ni chon chi thiam theilawa an din mun thasa provincialize din mun kha pilet le thoi turin sarkari an be sein an phutani
Mizoram Government Ad hoc Aided Middle School Teachers Association member te chuan andin hun pa ngai provincialize omle turhian theitop chu antuma hemi konga hian Mizoram mipui te tan har satna lo palani poin sha thiamna sang tak an ngen ngal bokani Max le abe bom Mizoram State Healthcare Society chuan July ni kumsang ni somni parukhan MJA member te tan Mizoram Universal Healthcare Scheme chungchang inshilfiana hunan manga chuti lai chuan damlo enkol na senso MSHCS ina anbat wanga aizola mimal damdoin pakhatin damlo te athlona enkol theitori lo thuadar Max inshilfiana hian kumsang ni somni panga tanga kumsang ni somni paruk Max 1.0 ain kumsang ni somni paruka tanga kumsang ni somni pasari Max 2.0 a chungkwa singthum sang khazali somni pakhatan tamjok thua soya atamjok na chanber chu inziak lut general beneficiary anpunna satwangani general beneficiary bi khi 1.0 ain 2.0 alet aitaminan punga maksa inziak lut na setakan pung hi thil thalamani a alom Mizoram mipuin maksa beisina sang takan nei ti atilanga mipuin beisina sang takan nei hi sarkarian thil tha ti mangin achan le tangaya beisina hi beidon na le thinrim na chanlo nan theitop chwa tul aizola max zone to private hospital in anbil tam tham tak MSHCS in anbat wangin cashless sadam lo enkolan theitori lo thu thedarani hi zia lo le a MJA member titana max zirho na MSHCS how to tenan soi fia ngala damlo enkol na senso pek tur suma har satna om lo thule damdoin pakhat ne na bil pek ani mai lo chan chu damdoin lamin thil dik lo an ti wang ani thuan soye private hospital pakhat bil pek mai thelo chanan soi tang hian mitin hi keima ni zon thewa kanrin no matul ziale diktaka thil ti angai zia alang sarkar thilani hian na taktaka soi se ni thina sarkar hi kan ngambik ani mai thei sarkar malak na le thiltia diklawa omani chuan soisel turani ngeya sarkarin diktakin thilati tur po ani chuti rualin sarkar soisel photo te po hi kanin enfia atul viau sarkar na thokjinga hlimhlet na le eruk na phonia kan chia rual hian Pawl private farm le mimala po corruption a thei sarkar po le midang zongjong hi keima ni zon thewa rinom le diktaka thil kan ti atulani Mizoram CEO in political party Atei ko state somparukle UT panhi te zinga Mizoram in 100% digitization zoma saber Mizoram puma special intensive revision SIR kumsang ni somni parukal meka nimin khan draft electoral roll hoting takatlang zarani a hemi pualhian Mizoram chief electoral officer Garima Gupta IAS chuan political party shang Atei INPR conference hall yan chiari runa ako CEO Garima Gupta chuan political party te official te ground level thoktu BLO le BLA te thanhem ngai na le thorim na wangin Mizorama SIR kumsang ni somni paruk enumeration phase lo tling taka kalpui ni a SIR tho thumna kalpui mek tu state som paruk le UT panhi te zinga Mizoram chu digitization za a zo thema saberani ati CEO chuan draft electoral roll tar chwa hi mi puin an ngai venangaya political party tin te tanpui turina soma vote nei thei zongjong in vote an nei nge na turle vote nei thei lo te ming pai ani theinan in thun thar paile siam that claims and objections hun hi July ni lia tanga tanin August ni li thleng nei turani a he huna hian mitin te uluk taka draft electoral roll lo endik turina cha a mai palemo kumtling thar in thun thar du emo tidik lo palte siam thathun lai ani wangin ngai puimo turin angen ani political party te po in SIR kumsang ni somni pro kalpui mek chungchanga an mudan le ngai dan te thataka kalpui ani wanga lo mo manti thuten soya BLO le BLA te thorim zia an mu thu soin lom thuan soya rotna sangsangan nei ten thlen ngal bokani CEO Garima Gupta hian draft electoral roll hi political party tin ayo tinhena draft electoral roll soft copy asem chuak ngal ani Khadla branch Waime in Rising Day Pualin home pania luang chuak Khadla branch Waime chuan andin champha voi somruk pali na Pualin nimin khan branch sumle vengchung min phalte tho khoma tangin cheng noi li singni sangthum zathum somli chu
TBCC le OKM ta nan hlan TBCC a hian bu fai bek za dal bek som thum Nutrila bek som ni le chi bek li an pe a OKM phunchong tan hian bu fai bek som nga pasari dal bek som pasari Nutrila bek thum le chi bek ni te ni available khom hi bu fai bek za som nga pasari dal bek somli pasari Nutrila bek somni pariat chi bek ruk te ni luan chuana tan 407 pakhat le pickup pani manani a TBCC le OKM khadla branch YM member omten kan ngal bok ani khadla branch YM hi jun ni somthum kumsang ka zakwa somruk pania dinani a tuna hian YM section paruka chen ani GST registration diklole thu diklo manga dil na muchuak sarkarin ma lamek Mizoram Sarkar Noya Taxation Department chuan thu chua siamin to naya goods and service tax GST registration dil na then khatte chu thudik tok lole document lem manga dil an ni ti an muchuaka taxation department in heng dil na te hi a in fia nuwa hetianga diklo taka registration dil tu then khatte chu an sum don na mun angan soi na muna mutoranom lawa an dil na document an thelu te pofin fia the ni lo ti mu chuani a dil na then khata phei chuan in dor lwa tur nei tu te shiat mi alovin an ming mangin dil na an lo thelu thin ti mu ani bok he thil thleng te hi department officer ten risk based scrutiny data analysis le physical verification an kalpui me ka tanga mu chuani a Mizoram Goods and Service Tax Act 2017 danina soyangin malak dan tur ngai to me kani taxation department chuan mi puite in nei tu te le sum don na kalpui tu te chu an identity document an address an mobile number an email address le an personal information dangte GST registration ata nemo sum don na danga ta nemo mang tura dilan ni point lo man tir phal lo turin mi puite an nge na in nei tu te po GST registration ata na man tur consent letter rent agreement le document dang mamo dil tu te chu enfia ma saturin an ngen bok mi tu point identity document man swalna address man swalna emo GST registration chungchanga thilrin hel omemo asiani chuan taxation department ne na shiatir theirengani International Congress the world needs a father Mizoram MP atel International Congress the world needs a father chu Duma Russia neyani a abwa saitu te chu International Union of Fathers State Dmitry Kuznetsov World Association of Christian Parliamentarians anni anthu pui chu chungkwa ti chak pa mo phurna in fuile man lai pi pu te kalphung chomnun zel ti te anni juni somni paruka tangani somni pasari kumsang ni somni paruk chunga neya he inkhom puya hian Lok Sabha MP pu Richard Vanel mange chu atelani Russia ko pui Moscow a International Congress the world needs a father manna hian Indian Parliament member pu Richard Vanel mange chuan thu soin kanpi le pu te tanga chin dan tha chung ko in ngei le pa mo phurna la te pui mo na soya kalkhom te chu chibai bukin India mar chak chu namzia a hausa in unaw na thale khotlang nun point po taka omani ti asoitel bok International Congress a hian ram somni chuanga parliament member te khotang le sa khwalama mi challang tak tak an tela Romanian ayo lo thleng te chuan ngong an nei lian bi khle a sanction in phuana wangin darkar somni chuang kalnan an mangani anram ayo ho tu Daina Sohoske chuan president chu entirna mangin man lai mei chia le mi party big tur kan bi tuk thin chu pai bawa mi padik tak kan choile na trulati US Senator John Crane chuan Russian media ten an interview na chuan Congress meeting na anin biak na chuan man lai chung ko in real bol na chu a tha ti a chung kwa ami zongjong anzia thalai ti in hlan chong zelin melin mulona po in puiton zel tur kan ni ati ram somni te chuan remna le muana tura tong traina prayer for peace an neya he Congress ina rin chwa chu khovel huap meeting council of share values nei ani le charter sign ani pani na le chung kwa hi mitinina kan mamole kanin pum khatna ta na poimo ani ti an soye he khovel pum huapa in muna hian ni o in International Union of Fathers le World Association of Christian Parliamentarians puina a buat sai ani a he meeting a hian ram chi rang Russia India United States Brazil Romania Pakistan Kyrgyzstan the Central African Republic
Germany, Luxembourg, Argentina, Ecuador, Peru, Ethiopia le ramdanga an parliament mi le sa te sa khomi te le an rama mi chal lang te le an nam ayo ten kal khomani he in mu khom hian tumber chu chung konget pa be rin tlak sa khwana a zalenna rinna le thil tha ti hi nam lungpui nget upa te le thalai te ne na inzom na siam to le ram le ramin kara muana thlen to ni ti hi ni Mizoram Universal Healthcare Scheme Max zom to damdoin aizola Nazareth Hospital a lut thartitan athlona in enkolna khailak hlek nuwa sarkar le damdoin chu in beremin nimina tangkhan an kalpui le tanta Nazareth Hospital Managing Director Pawl du oma komna a Nazareth Hospital chuan ninga ni khan andam lote omna grupa cashless an kalpui theri lo thu an chua hemin hu zirtop ni khan sarkar nen in berem ngalin nimin inrin ni tangin sarkar tangin bil claim zong andonga bil tang po an pele vek to a mi puititan cashless in bil an kalpui le to ti an soyeni Mizoram State Healthcare Scheme in damdoin empanel zinga bil diklo the lut anom thin thule chan sang wanga Nazareth damdoina lut thar turtetan cashless Atei ri lo thuan soi chung changa zona changin Nazareth Hospital Managing Director Pawl du oma chuan damdoin lam diklo na chungchanga chuan soituran neilawa diklo taka thilti omse sarkar chuan inrem na zia puidon emni ti chu an zo na ni ti asoye Central Jail atangin Damchhung tang turati Zothanpuia chu nimin chomha khana tlanchhuak ka zon mek ani thudon danin Zothanpuia hi zomun Manipur mi ni in Damchhung tang tura achung thu relani a nimin chomha dar somle achan ve atanga dar som pakhat le achan ve inkar borvel khan anna tho na mun atangin tlanchhuaka tuna hian zon mek ani Zothanpuia hi kumin chunga jail atanga tlanchhuak ma saber nia thudon ani tundin huna Mizoram jail soma te mi sangkhazaria somni pathuman tang meka mi pa sangkhazaruk pariat le meichia zanhi pani ba ka mitang fate no pang som pathum te anni mitang lengjat ain zanhi som kwa pasarin antama Central Jail chu mitang tamber nani in mi zanga somlen na a mi zaria somsari pakwan tanga Champhai District Jail in dotin mi za panga len na a mi zanhi som paruk antang mek ani engpol point an mamo ber chuin lungrwal na ni in ngir ngau na chuan chunglam le ponlama ra tha chwa ngai lo puke sapdanga ZPM Aizol North 3 Block Unit Executive Joint Meeting Aizol Chan Mari Wai Mehola Nimina Nei Aman Puina ZPM Advisor Aizol North 3 Bial 2 MLA le Home Minister ni bok puke sapdanga chuan Aizol North 3 Block Huam chunga unit try to te in mu khom na hun thatak an nei thei chu lom omati tho soya kumin kumtir lama IMC thanna a anbial chunga corporator pani mi puitekal tlanga an party nan nei chulom omati thu soin engpol point an mamo ber chuin lungrwal na ni a eng levela point lungrwal na le thoho na tha chuan ra du oma chwa nge thina in ngir ngau na chuan chung lam le pon lama ra tha chwa ngai lo ti asoya block roi tu thatak tak an nei wanga anbiala lungrwal taka ke an pen tlang thei chu mu no amati tho soya enge mothom thalo deu aum don nia soyo ompoin an block roi tu ten mongjang takle remshe takin ma an la zungzunga ara hlu tak chu an la tel zelani ati puke sabdanga chuan politician ningai lo ni wangin kongeng kima azei lo le a in sha thule an roi tu te kai roi na noya tun hun hi thlengani ti asoya kumni le asan vevel minister ni in ram rongbol na athok ve to a athok rei twal twala atlin lo na mufia tial tial nia in sha thu soya kumni chuang lo omle tora an kai roi na le tho puina ngen ngalani puke sabdanga chuan ZPM chu kumsang ni som pasaria dinani a thei angin tinglo tak chungin a roi tuwa te nom ve a pathian le an block roi tu te ba ka bial mi puite zara kumsang ni somni pathuma MLA tan thantin ani ve a athang tling tu zongjong te chunga lom thua soinon ti asoya rampum huap thil sangsanga ngai tona sena trulwangin ama ngei point aduangin bialtan mala tok loti asia a theitop cho in an bialtan an theina zona mala zel tura tang ho zel turin kalkhom te asomani MHEP General Headquarters in MHEP Day Voice somnga pani na pualin Aizol che velaral tlan meichia te mamo an pe MHEP General Headquarters chuan naktuk tho tania MHEP Day Voice somnga pani na lo thleng tur pualin Aizol che velaral tlan omkhom na mun tlo in
Raltan meichia te mamo sang an pe a nimin khan MHCP General Headquarters President Pilal liani hawin shwai tudang tinen simhuya Raltlan kempani sairang le Zothanpuia Raltlan liam le damlo enkol na munte an tlo a Raltan zinga meichia te chu tlo in an kom kwala Aizawl City area a MHCP branch sang te poisa tho khoma tanga an le meichia te mamo sanitary napkins le eitur chi sang te an hlan ani Estonia one hi Japanami nge scientist walina an siam chwa ania tunami hi marine collagen peptide ania vitamin C vitamin E biotin copper le zinc mga siam ania collagen chatna te chu kan che cheu to ome cho e khamdar kar khat nuwa scoop khat tuisi ka intur ania kan e changa kar khatna alang ngal ani tunami hi everyday one ania hi calcium ang maya soi thei ania taksata na supplement chatin reng omkhom na ani bok hi brain one ania anxiety nei tante alzheimer nei tanten HC ania stress na satlai phei chuan nge tura cha ani hi lungs fuel ania swablam chalo thoha nei detana damdoi chatak ani tin heng mai baka hian damdoi chi sang Estonia wana hianin leithein a oma leidu kan omani chuan D3 business enterprise ramhlun norta te engtiklai po in kalchia na zofia thereng ani e khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theiti chu ni e